ñukanchiwan pakta katishpa kagrin kay hampik tayta shinaka mashi Patricio alishamushka kapay. Bueno, buenas tardes, Tukuya Cañucanchi Radio y Loman Uya, Antata, Canconapa, Wasikunapi, ña Mingachishpa, ña Shamonchi, Nacho, Tukuikunata, ña Kunanga, ña Remangapa, Nacho, Ñucanchi, Kawasimanda, Ñucanchi, Imaginata, Ñucanchi, Unwikunata, Uñucanchi, Kawasaita, Hawama, Panamanta, Mashi Carmelita, buenas tardes. Sumapacha, Mashi, Guari, Shinami, Yupachanchi, hasta Wangarin, Kinguna, Ñucanchiwan, ña Pacta, Rixichispa, Katipanchi, Shinaka, Sumagvilla, y Kunatapa, Charispa, Kagrinchi. Shinaka kunan rimaringapaka ari kaypi mashina nipan riksishpa kagrinchi ima hawata rimagripanchi mashigu kunanga. Kunanga ña rimagrinchi shuhambi manda nacho shuhambi desconocido hambi mikanka y DMCO nishka na riksishka hambi nacho kay hambika de metil sulfóxido nishka mi shutirin. Kay hambitaka Rusia llaqtapimi shuk rusumi investigashpa llukchishka tarirka nachuchay kay hambitaka. Entonces kay hambimandami rimashpaka tigrinchi kay chishipika. Kay hambika chaynirkanchi ñukanchika tukuy kay hambikunaka ñukanchi yurakunamanda llukshin. Entonces kaytaka ñukanchika nishkanchimi ñukanchika poder de la naturaleza ka ñukanchika na imaninchik na ushashunchu kay poder de naturaleza wanga nacho wakinbika chaykunataka na cuidashpalla na alchishpalla entonces wagrichina hunchi ñukanchik naturaleza entonces chayka importante kaykunata ñukanchik pasha cuidarina kanchik kay naturaleza entonces kayka shokiru mandami llukshin kay hambi de metil sulfóxido nishkaka kay yantakunamanda nacho chaymandami llukchishka kay tayta ruso taytaka kay 1866 watapimi llukchishka kay hambitaka. Entonces kay hambika farmacología nishkapika na riksishka chukan kay medicina alopática nishkapika na riksishka chukan imashpata na riksishka kan porque payka 300 nanaitami hambin. Entonces chaypika chayka chay 300 nanaita hambik pikaña cochitin kay farmacológica nenchi farmacia kuna pikanacho umananaypa shukta hatun kirunanaypa shukta ñavinanaypa shukta rinrinanaypa shukta hatun. Entonces chaymi paykunaka kay hambitaka satanizashpa paykunaka sarushpa kawsankashka manchachishpa chaymandami kayka pakashka kashka pero Alemania llaqtapika alipachami riksishka kan kay hambika. Entonces kay hambika de metil sulfóxido nishkami shutirin. Entonces kayka ña nijurkani nacho 300 unguita hambin. Solamente medicina alopática nishkapika shukuzapami registro sanitario ta llukchishka paykunaka ña charin imapa kay conservación de órganos taninchi implantikunata shinangapa paykunaka ña charin chay hambitaka patentashka nacho pero chaymandaka 300 nanaitami payka hambi. Ima nanayta charishpapash shinayanga payta upyajunalla chukanga umana kashpaka ima nanaypapash shinallata ashallata yalilla o imawanpas chapushpa shinachu upyana kanga imashinata kan kay hambigotaka ñanijurkanchik nacho rikuna kanchik primero ka ale riksina kanchik imashata kay hambigoka kan wakinbika ñagotin lluyashpa yakotapash hatoita ushan. Entonces kay hambigoka yakugumi kan yakugushna pero payka por ejemplo ñukanchik pacha alpa mama nacho chaypi nacho yapata tamiahukpika payka congelarinmi 18 grados pika ña congelarinña payka. Entonces ña helado por refrigeradora pichurashkashna payka ña cristalizan. Entonces chaymi ña ñukanchik riksinchik kay DMCOka al 99.9% puro kapta. Entonces chaymi ña riksinchik. Entonces chayka ñukanchika riksina kanchik chayta primero ka nacho y chaymandaka payka ashnan shuk ajugushna ashnan y chaymanda tapagota paskapika vaporización da kun nacho. Entonces chaymi yuragushna ña kushnigo llukshin. Entonces ña chaymi ña ñukanchik riksinchik chay DMCO nishkata.
Entonces ñukanchik por ejemplo pues, si yapata intijukpi nacho chay DMCOta randishpa ña comprobanga paga imata shinana refrigerador pe satinchi so 5 minutos ya congelashka kan haykata. Entonces chaymi ña resina kanchik kay hambigotaka porque desconocido mi kay hambigoka na riksishka. Entonces kayka ña nijurkani nacho kay medicina alopática nishkapika payka ña conservación de órganos kay ñukanchik nacho trasplante ninchik nacho choncholikuna riñonkuna corazonkuna higadokuna chaykunata nacho na refrigerashkaka charinga chaykunataka sino paytaka chay hambi yakogopimi charin. Entonces payka conservación da shina alcohol pinacho culebra de machuras ama es mucho ari. Entonces payka conservan. Entonces ama waglicho. Entonces pero refrigerador api charik pika corazón o hígado charik pika entonces waglin wañun. Entonces chaymi paykuna kaña pay medicina alopate trasplante ninchi chaypika ña conservación de órganos pa paykuna chari chay ocupan nacho chay kaña rexisca kan pero paykuna pero chaymanda ka kay hambigotaka rikuna kanchi ña nijurkanishina chaymandaka shuk frasco yana frasco vidrio ogupimi kanakan na caucho ancho kanakan. Por ejemplo wakinpi kanacho DMCO nishkata randina hunchiman shuk plástico frascopi chayka na alichukan. Entonces payka yukchin chay plasticona o plasticona ka yukchin nacho pintura kuna chay químico kuna yukchin. Entonces na alichu chay plástico kuna taka chay nimapina ni mikungapa wakinpi kanacho plástico plato tapa charinchi nacho chay plástico plato nacho mikunata churanchi hasta rupata. Entonces chay pika imata shina chay plástico colos kuna yukchin químico kuna yukchin. Entonces chaymi ñukanchika unguna hunchik nacho cáncer kuna pa mirarishka imamanda na ali mikuymanda. Entonces ñukanchika mikuna kanchik kaspi platopi o sino barro platopi cuchara kaspi cucharawan. Entonces ya no napash ashpamangapi. Entonces chaymi ñukanchika ña riksinchi salud. Entonces chayka importante kay hambitaka shuk frasco de vidrio ámbar ninchi chaymandaka shuk microgotero ninchi chayka shinchi kan chayka na llukshinchu nacho chayka na llukshinchu na dilución da na llukshinchu chay mapakuna. Entonces shinami kanakan chay hambiguka pero si plástico pika chayka ña na valinchu. Entonces chaytami riksichinchi nacho kaymandaka kay hambiguka imatata hambin kayka funcionan como antiinflamatorio. Por ejemplo waktarikpi nacho waktarinchi urmanchi entonces chaypi pongin entonces chayta ofiashpa o chayta hakurina pero hakuringapaka primerito imata shinana ali mayllana kanchi ñukanchik aychakuta yaku llantinkuwan o sino ka agua simplewan porque ñukanchik aychakupika ña kutin tiyan mapakuna. Entonces si na mayllashpalla churan nacho chaki pongirka nacho urmarkani. Entonces chaypika primero mayllashun chaymanta kañachun chay gota 5 gota churashpa ña hakushu. Se vez de kapika payka haykatami anchuchin ishkay o 15 punchapika ña vasodilatador pas payka kan. Entonces chay imaninchi chay coagularishka kunata anchuchin haykata bisditapa. Entonces chaymi kayka antiinflamatorio kan. Entonces kaytaka churayta pa ushanchik kay ñukanchik maypi takarishka maypi pongishka kakpi o ukumanbash ufyayta ushanchik. Entonces imashnata ufyana kanchik kaytaka ñukanchika ufyana kanchik shuk gotago por kilo de peso ninchik. Un ejemplo nacho si ñuka pesajone 80 kilos entonces mashnata ufyana kanchik 80 gotas punchapi nacho punchapi are punchapi. Entonces chayta ufyana kanchik. Entonces kayka ñani hurkani takaripik antiinflamatorio analgésico pashkan analgésico nanayta anchuchin yakupi chuchurashpa kayta ufyankapa yakugopik o sino kay yaku por ejemplo llantembe un ejemplo urmashka nacho llantenga imata kan antiinflamatorio. Entonces payka ñakutin paypash antiinflamatorio. Entonces sinchiachinchi ishkandita. Entonces kayka además de eso ninchiño kay hambika kay ñukanchik maypi problema kakpi ufyakpika hambikunata haykata apashpa rin
maypi problema kakpi. Entonces transportador de medicamento pas payka kan. Felin muy wanga nacho ufito shanchi felin muy yakuanga. Limonwan? Felin muy nacho hierba mora nin. Ari payka nima na contraindicación da charinchu. Sino nacho yako gushna nacho hambi konata haikata o apan. Apashpa ña maypi problema kapi ñakotin churan hambi gotapash. Chayka chay gota churashpash upiana o imagina cada nishun shu litro yakupi churangapa munashpaka mashna gotata churayna. Preferiblemente kaitaka shiname ufiana kanchi, por ejemplo 20 shu gotago por kilo ni nacho. Entonces chaita ufiana kanchi shu munashpaka yaku wanja. Entonces ñuka kachane por ejemplo chaypika 20 gota totamanda 20 chishi 40 kilo kagpika. Se 80 kilo kagpika 40 ta totamanda y 40 ta chishipi. Entonces imapita kachani ñuka kachane me jugo de babacua. Y más pata kachane kay jugo de babacua ña sarun poncha con apiña ñukanchi programa piña para los canchi nacho chaypika ashka vitamina Z bicharin. Entonces chaymi importantísimo nacho kunan bikariña rikunchi nacho kay ñukanchik llulla tukushkanchi lluyashka nacho ñukanchita nacho kay vacunakuna alipachapi nishpa chaykunata unquchishka nacho. Entonces chaymi ñukanchika kayka conservación ta ruran ñukanchik ñutujuta ñukanchik rinrikunata ñukanchik ñavikunata ñukanchik corazón hígadokunata payka conservan nacho ama waglichu. Entonces chaymi ñukanchik kachanchi kay DMCO más vitamina Z nacho. Chay vitamina C kañakotin imata ruran sinchiachin ñukanchik sistema inmunológico ta. Nacho chayta shina. Sumapachi mashigukuna kay tutamanda tanina hunchi ñacho ñuka charini 75 kilota. Ari? Ya checan 37 gota, casi Ari. 38 tanas churana kan. Chayta ka shukya basupi churayta ushani. Ari chayta kaña opiangapasha. Entonces chay basugoka vidrios kanakan. Na plástico ni metal na kanakan. Entonces ña nijurkan esa ña shagusha nacho kay plástico kanacho yukchin nacho chay químico kuna rurashka metal pasha hierro kuna yukshin nacho. Entonces importante na chay kunata na ufiana chu ni yakota peche sino vidrio gupi ufiana kanchi. Entonces vidrio kay mamanda rurashka kay harina ñukanchik ashpamanda rurashka chay vidrio. Ajá. Sumapacha mashigukuna arishinami uyashpa kana hupanchi kay hambigutaka maypita randita ushanchi kutin na farmaciakunapi kay o imagina kan. Kay hambigutaka ñukanchik me charinchi kay centro médico hambi wasipi charinchi ñukanchik nacho. Chaytaka ñukanchik directo apamunchi nacho. Kay hambika ali riksishkaka Alemania llaktapi mitian. Alemankunaka paykunaka botiquinpi me charin. Entonces si umananakpi ufian paykuna. Kirotananakpi ufian. Por ejemplo gastritis ñakallarepi ufian. Por ejemplo, artritis kakpi, nanajupi ufian, porque antiinflamatorio. Y de repente nacho uma muyón, o de repente nacho ormarín, entonces paikona caña ufian, y mapa, porque de repente nacho uma muyón pica y mapa, coaguluma, porihuma, o yawarpi, entonces paikona ufian, entonces checa paika ña coagulo tiak pica ña cotin yawarta ña líquido ta shina paika. Shina mi yakuyachin nacho kay hambika. Entonces, chayka kay hambika ñani hurkani 300 ungui tami hambin. Entonces kayka azufre natural tami charin kay hambika. Nacho, chaymi de metil sulfóxido nishka. Entonces kayka ña conservashpaka moshuyachin regeneración celular takun. Chaymanda ñakotin cáncer, células cancerígenas kunatapash anchuchin, fichan. Chaymi importantísimo. Chaymi homeopatía ninchi medicina natural pika kayka ashka reksishka nacho. Kayka naturopatía nishka ñukanchi ña estudiashkanchi. Entonces chaypi ña reksishkanchi kay hambikunataka. Hambikunaka nacho ñukanchi pambapi pa sirina hunga nacho. Entonces chay hambikunata ñukanchi reksishkanchi. Pero kayka kay Kiro manda me yukchin más de no sé más una wata 1866 manda ña kay kamanga más una wata ña paikatian.
kaypika mashna kutingamanta upyajunalla kan o imashina chaypika umata nanaypi nishpalla Ajá. chayka ña upyasha tutamanta chishi upyasha mashna punchatata upyana kani shuktaka kutin ñukanchik ranti ushanallachu kan uyapachu balin imashnata kan Rikungapak na yapa balishkachu kan pero chaytapas rikuna kanchik maypita ali hatun pero na difícil conseguingapa nacho na hatuncho fácilmente na hatuncho entonces kayka ñukanchik rikukpika kayka no ta upiana kanchik depende nacho depende ima nanaypata upiagrini un ejemplo churani nacho artritis yapata nacho tullukunata entonces chaypika imata churan DMSO-ta churanchik chayka antiinflamatorio kan chaymanta ñakutin curcumagota churanchik entonces pakta ishkanita upiachinchik entonces payka ñakutin desinflamarishpa como regenerador celular kan entonces chayka regenerashpa chay tullukuna maypi imapash tukukpika ñakutin ña imaninchika regeneran nacho viñachin chaytami shinan kay hambiuka entonces kayka célula madre kan payka entonces pero kayka kirugumanta llukshishka kay promoción darshinanajun telekunapi ma célula madre nispa chayka chaytallatachu ninajunqa o shukchukanga chayka shunmi kan shunmi kan chaykunaka entonces kayka ñakutin shun medicamento natural 9 días novenario tashinangapaka ima tantuta paktanga chayka chayka todo ninchi depende nacho depende ñukanchik frasco ka llamon 30 ml de presentación ya me llamo entonces depende de peso pero si hanchillagu kashpaka ñakutin menos dosis takori entonces rakullagu alto ta y alejagota kori pero chayka por ejemplo depende nacho wakinbika 15 días killakaman pues aguantan depende entonces chaytaka ñukanchik nacho voltearinchi entonces haykata mayllashpa churarin y desinflaman y chaymanta cicatrizan hawallapash entonces hawallapash y internopash ufiayta ushanchik nacho Suma pachamashigukuna rishinami hambikunataka asha riksishpa kanajunchik nacho kaypika kaymi medicina alternativa nishpa riksipakchik nacho mana farmaciapi rantigrina paracetamol aspirina ima mana ninajunchik sino ashtawankarin imashinata kan shuk hambikuna tiyan mana ñukanchik aychakunata waklichishpa hambikuna nacho kaykunatami riksishpa kanajupanchik mashigukuna ashtawankarin ñukanchik kay uyaripi ñukanchik kawsay uyaripika yachakushpa riksishpa katipanchik mashi Patricio kaytaka ñachu hambi wasipika ima hora mandata kay hambiwankallam kay kallarishkankichik ñukanchik kay hambi wasipika ña ñuka chayashkamanta ña kallarita ushashkanchik kay DMSO nishkawanka entonces chaymi ña por ejemplo kunan rikushkanchik nacho mirarina ñukanchik rikupi ñukanchik consultapi rikupika llaki unwaykuna mirarina nacho llullaytami llullashka nacho kay vacunakunapash alimi nishpa llullashka nacho ñukanchika ñukanchik ayllukunapash llullaymanta ña vacunarishka nacho obligarishka chayka entonces llakitami rikunchik nacho kay VIH-Sida nishkakuna mirarinajun cáncerkuna mirarinajun entonces llakillata rikunchik pero ñukanchika kay hambikunata kachanchik ña paykuna mejorarishpa rin nacho mejorarishpa rin entonces chayka importante kay DMSO ka kumbami kan kay CDS ninchi kay solución de dióxido de cloro ninchi chaypaka kumbami kan kumba pa imaninchika paypura shinallami kan entonces shoka ñakotin oxígenota kun shoka ñakotin azufre orgánico ta kun entonces ima sinchiyachingapa entonces azufrika ima patakan ñukanchik rikushkanchik nacho azufrita kay ñukanchik cultivo kunapi nacho fumiganchik entonces imata shinan kay azufrika natural kan entonces payka virus kunata wanchin
bacteria kunata wanchin sinallata ñukanchik aychapipash kay dimetil sulfóxidoka ña anchuchin mapakunata fichashpa rin. Entonces de repente nacho chaypi ñukanchik aychapi purijo ña células malignas ninchik nacho nayacharin. Entonces chaytaqa ña payqa ña haykata fichan. Chaymi importante kay azufre nishka. Kay azufreka maypita ashtawan charinchik que ajopipash tiyan. Pero importante kay dimetil sulfóxido rexina kanchi. Entonces ufiakpika ña ñukanchika ña motijiringa ajugota ufiashkashna. Mishki gotami motijirin ña ufiashpaka ñukanchika. Shinami wakinpika nin ñukata nishka hala tragota ufiashkanki yarinnin. Na ufiashkanichu tragota sino ka chay dimetil sulfóxido nishkata ufiakpimi kay ñukanchik aychakuka mishki gota ashnarin. Ajugushna chaymi wakinkunaqa kutin nishka nachu ajuta kutashpa liquidota llushishpa hatunki nishka na chayta na ñukanchik ruranchichu nachu y difícil nachu llukshinkapa puro cristalino inodurotaka payka na ashnanchu cristalino na ashnanchu payka solamente ña ufiakpi chaysi ñukanchik ashnanchik ajugushna nachu ajuguka imata ashnan payka pero kayka na ashnanchu. Sumak pacha masiwakuna shinami ña kaytaka riksishpa kanajunchik ashtawankarin kimirinalla kapanchik nachu kay hampi wasi ukukuman rantinkapa munashpapish kayka shina kashpaka na yapa pacha mutsurinka nachu médicopanman rishpa consultata shinashpa chay hipa rantikunaka chaykuta wasipi charishpaka ima nanaykawpipash upiashpa katishpaka nachu upianalla na waklichitaka waklichinka kanachu na kayka na tóxico chukan. Entonces planta gomanda llushishka entonces pero rexina kanchi. Entonces ñukanchik farmaciapi botiquín ninchik wasikupi nachu chaychik botiquín. Entonces botiquínpika na faltana chukan kay DMSO y es dióxido de cloro. Ishkantemi kana kan kay ñukanchik botiquín wasipika. Entonces chay ña saron punchakunapi ashtawan ña parlashun kay dióxido de cloro pacha ashka valishkami kan. Entonces wakinkunaka na rexinmantami nin hala kayka malta rimanman. Pero chaymantaka patentekunatami charin kaykunaka. Patentashkami kan na shinallachu kan. Entonces como kayka 300 nanayta hampin ninchi, entonces payka solamente satanizashka chay si kankuna rexinkichik chay DMSOta entonces chayka ñana unkunkichichu ufiashpa chaytaka o sinoqa ña DMSOta ufiashpaka ña samarin entonces ña imapata ña kutin cápsulakunata sintetizado kuna cápsulakuna entonces kayka ña kutin naturalka. Entonces chaytami ñukanchik yuyana kanchik siempre natural siempre ñukanchik ashpapika tayta Dioska sumakta rurashkanachu. Plantas medicinales, quirokunata, entonces chay mandallatame llukshin hambik. Entonces wakinpika ñakotin kaypi ñakotin medicina alopatapika ñakotin paykunaka comercio ninchik hatuyllata yuyannachu. Pero na yuyanchu ñakotin ñukanchik hambinataka. Na hambinchu sino pastillakuna chaykuna wakinpika alita ruran wakinpika solamente calmantillami kan. Sino ñukanchik aychapimi shuk sistema inmunológico ninchik ñukanchik defensagomi paymi ña sinchiyarishpa ña hampin. Sumak pacha masiwakuna ari shinami ña riksishpa kanajunchik farmaciaka shuk negocio llata kan nachu y shuk negociopi rikushpaka imashina shuk almacenman chayakpi na ninka kayka wakllillami o kayka ñapashmi liquirinka o kayka ñapashmi ima utukurinka na ninka nachu hasta sumak pacha ali pacha rurashkani ña randishkipaka chaypi chari imapish tukunka shina sakin y hampiwanpi shinallata ruran nachu imata nanan yari imata nanajun ashinaka kaytapish upian kaytapish upianki kaytapish yurashun markachincha nachu kullkipaka chay llaki kan masiwakuna ari shinami rimarishpa kanajushkanchik ashtawankarin kaypika ña kay hampikunamanta imashinata ñukanchik kawsaykunapi asha ima mushuyachishpa ñukanchik paychakunata katinakunamanta shinaka masigo puchu kay pachakunaman chayashpa kanajunkapa riksichishpa kapashun ña yupaychani nachu kay ñukanchik wakinpika ña ñukanchika wakinka nishkami nachu hala kay hampikunataka na rikskanchichu ni
y verdad mena rexiscanchicho nacho Joaquín Pica ñukanchi na investigashpa na rikunchi nacho investigangapa tianmi nani nicho na tiancho internet kunapi yaykuychi ña POMED nishka chaypika más de 100.000 artículos científicos metian kay hambi mandaga de MCO. Entonces ña shuk artículo ta ña shuk urago kanga chaypi rikuhurkan inglés pi mika na kancho español pis tukuymi inglés pi. Entonces ña paykuna kaña kay de MCO antan estudiuta shinashka ña cáncer unguipa. Entonces payka ña azufrita charin ni hurkani entonces payka ña harkashka ña na yapa cáncer ña gana hupika na hambincho sino ña kallari hupika payka hambita ushanmi pero kallari hupi hambita ushanmi. Entonces más importante ka kanmi prevención ta shinana kanchi harkarina o sino ka ñuka ni hurkanina siempre shun médico ka maitata rinaka rikungapak tarpushkakunata imata mikun chaymanta mi kallarina kanchi Joaquín Pica na rikunchi imata mikun imata tarpushka si tarpushka na tiyashpaka imata yuyanchi na mikuna illan primero ka na mikuna illan. Entonces ña chaypi ñuka yuyaypika shamun ña mikunajun azúcarkunata mikunajun ña enlatadokunata ña kunangari ña uyanchi ña carne sintética nishka en 3D nishka ña ruranajun nacho. Entonces chaykunatami ñukanchi ayllukunapi kay ñukanchi radio iloman programa kay ñukanchi alli kawsay alli ñukanchi cuerpokunata rikunaypaka ña ñukanchi huertokunata shinana kashkanchi nishkanchi nacho saron programa kunapika pero ñukanchika siempre ninchik mikunatami ali mikunakanchi pero si na ali mikuhushpaka ungushumi pero si ñukanchi por ejemplo cada rato Coca-Cola ta ufiahushpaka ñami cáncer kuna hapinga ñami ungushun diabetes kunawan. Entonces pero ñukanchika si mikunchi por ejemplo shu yurago tiyan nacho stevia nishka nacho mishki yurago. Entonces chay yurago ka nimata na unguchin sino más energía más vitalidad tako. Entonces importante ñukanchi invitanchi ñukanchika rikuna kanchik mikunawataqa ñukanchi wasipi randishkaka na hambichukan randishkaka na yachanchi imashnata hambirkachu venenokunata churarkachu nacho plaguicidas insecticidas kunaka chay puchuk ninmi nacho chay puchuk segunda guerra mundialpi puchushkatami hatunin paykunaka ña shinashpa ña hambichun chaykunata pero chaykunataka ña ñukanchika ña rikushun mikushun siempre natural ta mikunakanchi y kachikunatapa anchuchishun y kachi yudada ninchinachu chay kachi yudada ka na valenchu. Entonces si no kachi más kachita ufianakanchi o mikunakanchi sal marina nishkata o sal ayamala nishka grano kachika grano kachita pash mikuyta ushanchi pero más importante ka sal marina ta mikuyta ushanchi grano kachika ñakote minamandalla shamun entonces cloruro de sodio ya charin en cambio yako lamas ninchi chaymanta sal marina nishka 118 vitaminas ta charin nacho. Entonces chaymi pescado akuna delfinkuna nacho paykunaka 500 600 watata causan chaytami ñukanchika rikunakanchi si más rishpaka ufianakanchi yakuta pash. Entonces agua de mar ninchi nacho. Mapa kanga. Orillapika puede ser mapa pero si ñukanchi nacho 10 a 15 millas ninchi ukuma rishpaka ña estéril kan yakuka estéril kan. Entonces chayka imashpata estéril barco pirrihushpa hasta ungar hapishpa ali kanga nacho. Exacto, ajá. Entonces ña ñukanchi alimañapi nacho shu científico Renin Quinton nishkami kay yako lamashtapas ña pay investigación shinarka. Entonces Alemania llaktapika puertos marinos nishkami tiyan nacho yakugo mashta ña frascogopi rishpa ña paykuna ña sitio marino nish chaypi ña paykunaka hapishpa yanungapa apan nacho shinami tiyan nacho.
Sumupacha mashigukuna rikishinami riksishpa kanajurkanchik nacho ripachakuna puchukarirkanchik shinaka ña wayramanta llukshikripachik. Yupaychani mashi Carmelita yupaychani nachuka ñukanchik radio Iloman uyata convashkamanta nachu ña remarkanchik kay ñukanchik raro medicinakunamanta remanchik ñukanchik nacho pero kishpichinki nachu ñukanchik si de repente imakunata pantarishka kashpapash pero ña saron punchakunapi saro programakunapi ña ima tapuykunakapipash tapuchinkichik confianzawan yupaychani kay kamancha kashkanchik mashi Carmelita. Yupaychanchik mashigukuna